Aku semput tanrena. Awe, hei, komata pada itu boleh jaga-jaga lah. Anda mana mulisu? Dari mana aja, mana mulisu? Iku Rama. Hei, ini mure? Saya kan lagi mungkin segitu macet. Iya lagi dipusing. Elo kamu kotana mure. Mana kan kakak desa toe di na perasa matin rusa dan di bolai. Mari di makak kak. Ke bawah wedi. Lo di Maderaka. Kuno balik ke itu jenemu kalau lau. Elo kilo di kalau. Elo mikal meli traktor na patalisu. Aja na kulisu mure. Paudana sedin di makku. Pamumpung kamu di kota jadi pesan adalah bapak di telempun nih. Tapi nesemur kayak beneno itu. Apa kata dulu mikir di muka dia toh? Kena siapa sih kematu nak gelo tu kuding fawi. Bah, ini semua itu. Ini kepala dulu HP tamurin aku telepon si mamaku loh. Bah, yang ngaku aja pengapain. Tidak aktif. Nomornya nasi sering ceng telepon lo. Nah nomornya memaku ku apa lah. Alam telepon lagi baik lo. Ela kasih jemput ke leu. Aja na ya pak mantra kulisu. Aja nomornya japa-japa na masih kayak lo. Ah japa-japa lisu pakai pustan lu kena seketu tu janeng nak mesendale. Enak ikut dulu. Ya pale, makasih. Noni dulu mure. Aja nak dikurepang. Pokoknya lepang ya dulu mure. Lo kalau beli traktor lo nah tutup mau tutup kue ya ke preferi. Aing kasih lo nama aku janda. Biasa kau sore-sore pakai ini ke mak aja dibolai. Atau totonnya ro janda pada ini. Lo nomai aku pesan nang. Ah ya sedemi kurang mau preferi tahu na. Terpas ditunda lo traktor ke. Angkat gatenya nih tiap pertama. Ayo ikut bela. Oli nak tamat tulang. Oh ya, boleh. Curang mure. Jadi apa Tanri? Lah dia kali mana nih? Dia kagak tahu. Tidak abang. Anda udah tadi. Lo udah masak minuman leh. Bah, kulkas baru temak kue. Kedera baru topa. Dengan minuman. Ah, ini kamu ah. Taimur minuman dingin kuruntuk. Woi, masih kesel nama anu janda lo bisa senang kain. Depu kita gagal mure, tapi dia nanti taruh kasih. Baraya nari masing silo nama. Dan dia mure, telo mau tanah kapan? Tiga tas apa ye? Ini tuh Haiga. Anak tamat dia. Silona ka pangandino. Nako silona maku nanriku kisamanan. Ya tabe, ike di sepadua. Nabula wedi. Ayo pakai sisir ini. Ya tabe, mana sana keda jaje, keda malopo. Cuma botikku di bolana kan nenekku. Assalamualaikum. Fandida, tabe dulu Fandida, tapaki dulu diseseringnya cara beradab dalam bertamu. Iya, Pak. Mama mana pertama na bulan rahmat. Ya kena buat ko malu kada pura baru bulan. Engkau itu si minggu lawana, bahasa pun ti panah mutaro. Ya iku subir baku mutaro lah apa sih? Lebih-lebih ya mure, sama na lece jantung kalau di kanan. Lana pale kalau bagi sandalku. Iya, melo dampang apale po andi, pada kiseng le.
dan pernah tua, pola tua malah minuman di kulkas tak denre. Dia agak bepatah, siapa tahu nih taruh mureu. Ba, tala maragai. Tantan remui aja ki beri hega. Oh iya, bang, makasih pak. Main di palet, bang. Ya kurang mana? Apa kasih di situ? Aku senang mure. Pada itu nak kabar sama aku kalau kilece. Tadi sana oleh di kampungnya. Pada itu missing ke manu lecce. Dia kalau lau. Elo kalau dulu di bulan si lopku. Wantar aku. Aja nomor pemasin mau ke dia. Kulah ke vale ketek-ketek ke dia lo. Kena maling-maling sih kematama. Ternyata beratoni vale ada balu bulan silon nih. Ya paling. Hai, nanti sedikit panen ya dia. Kalau macam. Putri, dia nih Laura nih kasih nama ini. Nak nuiseng ya robai oto na luperi. Dina, fa oto tiba-tiba min reject na luperi. Dina aku sing oto lo di garo. Ada mikan ria. Telefoni ki coba yang ngamal lo. Ken kasih macobu di mulana fada biasa Coba lo ku telefoni. Tapi dia tanah, fa oto di lo dia aja na bola nih ngeman lo di laut. Ye, halo. Ragan mare. Lo kan aku tanah mure. Deki gitu karahma di bolata. Dari kemising lo di guys. Ye, dena. Lagi di kotai. Dia tadi sengidi. Wiseng, paletu ku di kotai, kulesa pale dia tuh mungkin kalau di mundri macoe. Awe, ini pale roden rumah ngoto. Yo iya, waktu nasi loku indreng lo di kotai meli traktor. Nah lupa gitu denro di mundri apa mak dada. Mar kena boleh jalan lupa, napa mak keda dia ketulu-tulu gare. Jadi kudiga nih tavalepa mure. Siapa ki bursau? Awe utri, engke tepat di kotai. Ternyata roden rojoto yang ngemma pale. Elo kilo meli traktor di kotai na otona silona na fake. Aja na falik pusing, fat di kota mui. Deto itu nata be, paling di itu di makna. Semua ko bulan namu makna na tepa. Ya na bola janda. Dia na kusama pau ya. Tama sendala tamati HP tundria iga makana hubungi. Siapa pulsau. Lama menu falik gati sapaki. Baja fisyo aku suruh tuh ngemang. Kamase mele upa itu makita utu no. Elo kalau digatu, elepan lebih dolong kagak seterhangat tadi. Aja na pa peri-peri alo. Elo kalau di bolana ngomakku dolo. Aru he mas sepeda. Hai ngemang. Mendung. Tak kabur na gati. Mabuk puri si kapaminum. Awe, mendung ya mureo bara mabok ki kamang. Weh, dapat na nga. Kasih bang mugurang. Pangke lo kupawangi lo. Siapa ki pulsau dari nelo ka makutana di kita taruh karama. Ini nanti di bulan mana? Tapi ron mana? Lecce di gare. Terus di kan ilo. Jadi lah sih di bulan silona. Oh, wis nih sabar itu nalawi. Sini aku telepon. Main nih. Pura ini mah cerita sebelum aku. Nol kaboting. Terus, Nasura lah manu bela. tiga lo mau buat ini. Kita perlu puji sewe. Anak kepala desa. Dalam 3 desa. Sabar no kamase. Karena ini memang no. Apalagi gadis desa. Treni meraga. Nakadene neta. Kau macam nama kaluri ke dapur no bakka fitu. Nama ti aja telu. Ada nggak boting. Wah, magampang kali.
Istirahat lagi itu nak boleh muka. Wah bela, dan di rumah libu-libu. Agak palel. Nah dalam batuan naro, kemacan majama-jama, aman itu mati aja telu, aja pertama. Boleh mau agak pulangi aja tuh nubain emon supaya ding mbak dumpu dah purna. Masuk daru Andre kasih makan nih. Aja kedua, boleh mau agak pulangi aja benemu supaya kan atau turu ya lelena. Perlengkapan ngaro, pakai anak. Ah aja ketelu paling penting edi. Jago mau agak aja ponco di tengah-tengah batu nu dua ero. Kamu malah ada harta kau dia nak jago roh. Nggak selalu bayi nih. Iya. Eko oke dia takalannya dia agak pisang nama malam-malam kalau boti. Ya naruh nama lagi janda muda. Nah, lihat naruh faktor utama. Ya lo nak sedih botin bela. Nih sama na, ngikat tuh kayak dijodoh. Pisang ikat tuh ke jodohnya Edi. Doi pendre. Hai, perlu lihat, Dua nggak? Hai, tak boleh digau. Ye, boleh bela huang. Betul kali boleh lo jadi perampok di mai. Ye, lo kali itu di kampung tuh nade gaga do itu. Jaga memang sewa tolo di kampung nu. Ye, 350 huang. Masuk likale. Ye, pada bensin pertalite ini dipakai. Engkau ada nuki topi. Hari ini dulu sepeli di kampung na. Dek gagal bela, foto bahan nih. Kenapa? Nampak pertama ke info kejadian Sinjai. Sesuatu supaya engkau seluruh kaki bantuan dan narengi doi. Gaya nih. Ya dole. Kegiling sama teman-teman penjara pakai distaku. Ayo dulu. Oke, gaya 1, 2, 3. Oke, tolong nanti polisi kena kunrero. Jadi ya puang. Kun itu aja pemase. Tabe Ndi baranta. Tabe. Ini tadi temanku hajar kita pencuri ya. Iya makasih. Tapi Us. Itu aja tapi apa? Tapi bingung pasti tahu mau kasih ke balasan apa. Ya makin bingung deh, kasih mas saya nomor Royata. Kak, Us. Pasti mau lagi bilang tidak pakai ke nomor Roya toh. kan dari tadi Kak mau bilang, tapi cuma sampah mau kubuang. Dan maaf Kak, sudah menikah Mak, jadi tidak bisa Kak kasih ke apa-apa. Endi, Apa lagi? lain kali atuti Lendi. Guna lah roh moto paling no. Idin Mon, Oh iya, silongi Kak Rahmat. iya silongnya. Dikudiga tuh lo mak benih. Silomua dibolai tuh lumak benih, tapi dia mesuki. Mulai tengah benih fanalisu. Oh, cocok nih vale ku didik mua. Aja vale tahu fawi di fa. Elo Kak baja lo di kota jemput ki. Oh iya, Di BT Movie Be Monro. iya di Kediumfa. Oh iya, pura nih vale leh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kudingan itu Andrea mure, nama hari na di matajan. Tadi nih Nure, mana letu? Dia teh nama ngoto. Dia napa anak pakin datang silo kepala beriang. Jadi singan diteli teh sina. Lalu kalau diaga, pak mana rokafang? Bosi ki matu lo mure. Wah, selari mah Edi. Mu lagi bosi lari ko malah ada kesirangan tumai majempok metu tahu? Wah, dia semendre nah. Telepon ini selalu nuru maksudnya. Aja na langsung ditelau kero ku semua bolana. Akan mesu si matu lo. Justru ku ditelepon ina angke kero. Na isa si tematu elo lo kero. Na lari sih. Mana balik?
Ya mau Edi. Bahaya mo, Edi. Heh, Mang. Tama kimaya. Matin Rofi kai? Awe matin romfi bitaro tete lima mami subuh kafan na tinro. Ya kalau gonggo di lalung. Rama. Nak aki. Elo kifale lo dia tuh? Makurir sapara yang nafkai rahma. Pas susah meme tuh tahu. Nato pakoromema ko sahaba saling menyusahkan. Tama kiala ngel kadolo mangkurir fa malada antaraku. Aja dulu vale, engke dimana he. Agak tuh Ba uti. Ya di fase semangat sama kurir. Terima kasih banyak le. Iya, sama-sama. Kuti kayak mau reo nona minta kale. Waseng itu kada lau na tedu. Nah dua toy hamatin ro. Ayo mure hai. Motor ni Rama. Ini tuh hal. Maneng kalau toy matin ro mure. Saya keduka lah mere Pak. 5 jaligen di tu aku leleun aku ini. Tak tedu vale itu gatin apa tali sumure. Hai. Motor no, dia motor. Ya cuma tindro. Motor no. Barang masa saya itu katutulu. Oto lo, diboleh tuh semula aja tinrono. No, jauh ku pakoro kopi mah? Tangan. Odeng. Yang moto? Usirako. Oto-oto na itu deh, mataan rin isoe. Manang ka dilakai tanga suelo moto. Kayak itu moto nahi. Muna pa tetes tengah na itu nasa moto mataan resoe. Sama kecil atau era cakar dua atau Jadi mal ku syakaruduho. Elo sekolah matindra. Lo cuma na pala malah sere. Sih na tu kecil memang kecil atau Senako mabo bembe. Sama kutu kali cumele. Kufure te mas sampai subuh, dena sisena lau matindro, isyo dolo manuke moto. Iya Lena, dolo angi manuke moto, jadi sisa-sisa berem yang meruntuh oleh manuke. Agak den remus surang malah. Serre, faelo ku bau kaju lempu. Mi semua tuh rasanya serre. Kau dia temala. Elo bahan ni dengin mah. Nah kita nang itu kan di bola na malade. Agar aku tahu. Dena kami sama apa? Kesalah si kamatu. Bau bahan nih kada elo kami lo sereta lo nih gati. Elo kamante dolo. Aga lo manre na depan atas Edi. Ya namu aku suruh malah serre. Tidak bisa kayak itu masak-masakan tanpa serai. Shisha po apa Edi? Bangku saya di lutu, tersalah tau dan nyulunu. Ngerangi, serre. Alamu ya malah lade-lade. Wah, maciroi. Bah, sinjona le. Sisi dura moto vale. Akelo dane kapokoricu naro. Show malo puto hama dungi tu mailo. Mu mas boluku tala maragai. Arbe, bah. Bah. Bayar malo poro. Ha. Edi.
Pesan di lolo ciran ya. Dalam maraga masyarakat semua. Soalnya proses dulu terjadi. Tadi bisa dulu. Oh ya di favor rasana langai. Lahuna. Assalamualaikum. Dengima. Oh, Dengima. Waalaikumsalam. Iko Rahma. Ye. Aga lo. Ye, engka di Seruanga. Aga disuruh aku lo. Ye, elok binrendoi Dengima. Ika ke suruh ko. Ye, ini sa. Napa nakal misa suruh min rendoi? Ye, upaya merono pau, lo minrendoi nda di Dengima. Siaga memang elok na indreng. Ye, detok kising kada siaga, tapi makedai alami garek mai malade-lade. Tajeng ilo, ku telepon dulu. Kada siaga memang elok na indreng. Ye, pale. Halo? Halo? Ya, maragi kali. Ay, engka di melakain nu. Engka karek museruangi. Oh iya. Siaga belum mineral lo. Apa maka dilakain nu alamu igare malade-lade. Mana engka dindra na elok ku pake. Ay, agame membek museruangi lo. Sere. Apa bini lauk itu? Doi. Maraga ke tunria tahu na madongo-dongo kale kasina. Batena ku ngaji-ngaji kanya sere. Maneng kado lo nindreng. Nala deh sing itu balik utel pemuko. Ya roku heran napan nakale di kali elok min rendoi dia. Maka semua faidi mua kusurongi kali. Andikan di taulange kusurongi nama kada pakero. Mate tau na kafangnya taro syarita. Pabalik itu kamalakai kamase. Kodigan itu redeki Dengima disuruh dimakati-gati, paya lo kina pakai nyonya. Aku yang balik di apa goran yang kali nari saleh Indra Rahma. Iya pale. Tapi tani napa suruh magati lisu tumai. Iya pale. Di Heviso. Doi Dengima di Seruanga, manang ka pisau. Sere lo Rahma, sere kasih nata nih aduh disuruh aku lo. Oh iya Mbak. Dikasih nafua marah na beresimu pau. Sere lo Rahma, sere kasih nama rago itu. Oh iya Mbak sere. Di bisa he. Iya. Kudigai lo. Itu di seden Rahma he. Jadi? Iyo. Ya lalu le, apa angkat sarat ku dilala lo. Alamu kau malade-lade, kau pernah malah taruh bahan ya rofisoy di mejanya. Oh iya. Hai, maragi ke itu mau pakai siri-siri kali? Sere kusuruh ke maneng kadoi mau pau lo windra. Bayar kong kalengnya seding. Ai, lolo ke tu salai kita ni sholinu. Iya rotutu kina mau mataru kale. Ede serenu. Marago Mana ka pakai di muala? Aga pale na seri aro. Tapi tania raw na diala kasi nabuang. Bayar di jalur di Dengima. Elo kaya itu kuaga supaya macace shedi kasi na. Jadi salah sih kak. Salah. Kikurem mo kung tu? Aja paling murempe kita info mah pedi. Pesan nih supaya nakanya uluno.
Nakeda utet no macaca sedi. Nana manda, apola malah rumpuk aja. Agak sih daseng. Murah seren rumpuk gajah sih. Sama nak kode agak seren rumpuk gajah di nana tahu sendiriange. Papan resafi. Rumput syafi nyonya mana ka rumpuk gajah. Ko syafi tonna gajah tonna. Mana ka rumpuk gajah selofan rengi syafi lo ke mencere. Hello dongo. Ya nabi tu dia sengi rumpuk gajah. Pak gajah masyomo supaya konandre masyomo to syafi. Wow bela, iko situ jago nyonya. Tapi ku tahu itu. Awe, nulen aku lupa poang ini konrona rumpuk gajah. Awe, lenya nih. Kudiga kelola wedi. Ada nato na fawe kudiga tujuan temala rumpuk gajah. Ataren perro ke Rahma. Rambut tak kalaki. Katanya rambu. Aja nan buang ikunya resina di teraksina kure nandre. Oh iyo. Are to pale ke Rahma Aja nak kalaki panu sede mi. Naleju no iko. Andre mi malah delade pale ke Rahma. Tamu pau kalaki kulit lagi konreto. Selamat menikmati ke Rahma. Halo. Bah, lah sih itu modelnya di rambutan 2003 Awe, Andre nih he. Mata ni nan Andre toni faradae. Kalau nakati. Mana? Oh kakak Nisa. Oh kakak Nisa. Marah aku kaki mugora. Lo dalam mite ke Rahma kan Ramundi lo dan Nisa. Marah aja kudiga tujuannya. Lo bahan nih kan Ramundri mege farada. Marah kasih ro kayak tahu kesina.